sedulur Singeling lo kayu Kang Suki Bapak Nadia Sibe Tebas Bapak Najwa Bos Tebas Bapak Najwa siapa Kang Suki Sibe Alas rasa pegel dirinya Mas Tanduran kakak pucuk umur kakak dengan dia nada sampean kakak ya Mas Tanduran dipanggil kakak sampai terus ngomongin si kakak duduk lagi pengen mangan serba ini duduk lagi Mimi Haji Carino Mimi Cah Rini sayang Mimi Siapa Haji Cino? Mimi Haji Carini udah sayang cacar ini lo kakak jadi Udin emanop cinsi siwarangan ularen kan gue yayukus sehingga suka rasa dong Kage sapa yayukus Ayo Singga suka rasa. Singga alas Singga alas Gerang-rangan Rom-roman peribasari Singga alas Bayangan Aduh kakatonan bangis Singga alas Bagus Ipis lamben sejagat langkapan tereng Arjuna lambang wayangi kangge segas kangge sapa yayu anaknya bos karpu anaknya bos karpu duwe telur asin kan gue anaknya bos bos kartu telur asin bos kartu kan gue anaknya bos kartu kan gue yayukus sehingga suka rasa Mimikus bos karpu Sinde Tanduran bos karpus bos telur asin bos karpus bos karpus Gombal satu jogan wong demen
ngabur tengah sawah kang kajuanan. Wong jaman pengen ketungguan kadang nangis mama haji cari denok cinsan sun ketuan kerang remen ngerong ruman pribasane bayangane aduh kekatonan bae wong bagus bisa lamen sejagat langkapan tarik Arjuna bang wayang